Wana jeune garçon moja hivi kule Ulaya anasikia krizi inampiga, anaangalia kazi hana, anasema mara nife nini? Hapa ni brakaji tu. Alikuwa na arme. Kamata arme yake akatia pala kaikala. Mati analamuka anasema leo njo leo. Akatoka nje. Ingekuwa ni wewe ungeangalia mabutike nini ziko pale. Akavuka mabutike. Akavuka mabanke. Akavuka mpaka hii galeri. Anaangalia kule mbele. Anaangalia fasi wanauzisha maarme. Sababu la wanauzisha maarme. Kuna wale maarme leo wanauzisha maarme. Bado kuna malisansi wanazuzaka. Mule njoo akaenda ingia. Kaingia mule pa. Kufika kakutana ile siku watu ni mingi sana. Akasema kwanza watu kwa mingi iko na njoo avantage. Juu bote kisi yuko mobalikia uza maarme. Maki yuko na franga mfuko. Toshatu arme yake. Kafanya kalombesha ule mko nauzisha. Kamwambia tia franga yote iko pale. Na haba bote bebi komu kila mtu ashuke chini na nipatie franga kwa mfuko. Sali faile na kumaliza tu kusema vile alisikia tu nyuma yake zingine sons za saa zile zake na za kuishinda zingine 17. Aligeuka tu hivi nyuma aliangalia kana kutana bote basha mubrakele nyoma arme hivi. Banasema ile ko parmi brakaje ya kidogo ya mfupi mumone depuis monde li existe aka. Ulitipala kwa nawaza nini? Anenda juu ile nasikilikana. Aba watipe kama balikia uza maarme make ne bana yako wanatumikisha maarme na wanakuwa nazo. Shamule njoo yaenda brake. Ataka ni juu ya njala. Samuel Foko anayua objectif ya mtu ye niko na objectif yangu ni wapi na eske na uwezo huko niko naenda. Ona bibiliki ya mkutano. Ile ndio nilikuwa tukutana la prochaine. Peace.